Koji ste akordi? D-mol i neki čudni G. Band za mene znači sad više od pola života, nečega što je bilo prisutno. Znači ako sviram od svoje 15. a sad imam 33, znači više od pola života sam u bandu. Definirate kao osobu, misliš da nije, ali je. I kao baviš se s time iz hobija, iz nekog gušta, ne očekuješ ništa, ali čudno mi je da ljudi, da svi nemamo band, da sviraju nekom bandu, to je tako nešto prekrasno, ne treba to biti uspješan band, slavan band. To je stvarno prekrasno iskustvo, druga obitelj. I sa onim svojim crnim stranama i sa svjetlim stranama i nešto što je uključilo jako puno truda i živciranja i pozitivnih momenata i energije, bilo je i suza, neću lagat, bilo je trenutak kad smo se baš znali posvađati na osobnoj razini da se povrijedimo. To je jako teško za objasniti nekome ko ne svira u bendu i ne mogu si zamisliti da tog benda nema. Mislim da me čak i van toga kad ne sviram utječe na mene, da me oblikovalo kao osobu. Već se dugo nije desilo da smo 2 dana skupa, da se niko ne treba žuriti u Zagreb i da je sve nekako opušteno i nadam se da će ovakvih biti još puno svirka, jer tak se to mi kažemo kao band building ili band debuilding, jer znači kad smo na okupu smo skupina debila i onda kao se debuildamo se i buildamo odnose između onih. Pripreme za koncert obično teku vrlo jednostavno, treba donijeti opremu, treba složiti opremu, treba odraditi tonsku probu i treba odsvirati koncert. U međuvremenu se probati ne poništiti sa alkoholom, što je dosta često problem jer razmak između tonske probe i samog koncerta zna biti višesatni period. A obično su, kako da kažem, alkoholno-visinske pripreme, to je prije koncerta, ne? Svi pokušavamo se kontrolirati da sad, da ne popiješ 17. pivu baš prije. A možeš imati pauzu od 6 sati, šta sad radite? Neću po Čačincima ili nekom isto tako, nekom random mjestu, kak sad ću ići tamo razgledavati, di su bile stope Marka Marulića, ili kak zove, di se, ne znam, Petar Preradović guzio iza neke lampe, šta ja znam šta se tu moglo događati, ali ko što nisu interesantne turističke lokacije, da sad, koji put jesu, ali najčešće nisu i moraš biti na mjestu gdje ti je prostor, gdje sviraš i onda jebi ga i onda si tamo i kaj ćeš i onda piješ i onda se trudiš ne poništiti i to je to. Pripreme su trudit se ne poništiti prije koncerta, to je najbitnija priprema. Eto, to je to. Imamo super stvar da se prije svirke okupimo svi zajedno i pozdravimo se i to smo počeli zajebanci i to je na kraju ispala jedna jako lijepa tradicija. Kako se to uopće zove? Kad stanemo u krug i kao onaj sik-sak suks u rukama napravimo. Na neki način svi zajedno onda nas 7 krene i baš super. Mislim, svi to rade, rade huddle. A? Engleski huddle. Huddle, okej.
Hadlamo. Hadl i Hag. Hadlamo je u backstage-u. Imamo trenutak gdje se kao malo boostamo moral. Evo malo engleskih riječi. Hadlamo i boostamo moral. Najdrži festival definitivno Demo Fest u Banja Luci, to mislim da već i vrapci na grani znaju koliko nam je tamo bilo super. Voditelji tam koji su bili, to je tako jedna super ekipa. Jedno iskustvo da živiš to je jednu perspektivu. Navikneš se kako stvari funkcioniraju u Hrvatskoj i misliš da je to tako i da ne može biti drugačije. I onda odeš u Banja Luku, mislim, prekrasan grad, prekrasni ljudi i onda ti oni pokažu kako to može biti 100 puta bolje. I tretman prema glazbenicima i ljudima i bendovima, organizacijski. Vidiš ljude koji vole svoj posao i onda te onako podsjete zašto si u svemu tome. Nema to nigdje, mislim, šta ja znam, mi smo stvarno svirali ono svugdje i sve, ali nismo nikad doživjeli da je toliko ludilo tamo ko što je u Banja Luci. Jako, odmah možda čak drugi po redu je koncert gore na Medvedgradu. Od super plesa do jako dobre organizacije. Pa zapravo u posljednje vrijeme smo odradili hrpetinu dobrih svirki u lošim uvjetima i to je onak nekako, te stvari bi ja uvijek izdvojio kao najbolja stvar. To treba imati tih problema u bendu. To je ono, i onda dođeš kao, idemo još jače, da, dobro, kužiš ono sve to. Jučer smo, na primjer, imali taj koncert koji je bio meni fantastičan. Bras nije ozvučen, bubanj nije ozvučen, nema back vokala, 2,5 kanala, Mikseta je uvijek korištena samo prva 3 kanala, a sve ostalo kak se ne koristi radi soli i hrđe iz toga se totalno izgrizlo i nismo mogli nikakav zvuk složiti. Na kraju su samo popikali gitare i mene i tu smo, dečki su bras svirali na suho, ko je išao na pojačalo i to je bilo tak nekak, svi smo bosi bili i baš je ljeto i nakon dugo vremena smo se skupili. Osjećaj je fenomenalan, rekao bih par excellence, fantastična publika, fantastična svirka, fantastična ekipa. Sretan sam. Kako se nosiš sa greškama? Znam me jako izbaciti se s takta. Su prije bile problem, ne zbog grešaka tokom live svirke, nego su bile problem što smo svi znali, amaterski, onak, okrenuti se prema osobi koja pogledaš i kako si mogao pogriješiti, da svi vide. Publika najčešće ne može ni čuti takve neke sitne greškice, koje nas zasmetaju gore, ali većina ljudi će reći, ok, to je valjda dio pjesme. I onda, a mi smo se okretali kao, šta radiš, kako si to mogao napraviti? Ljuti to mrko, kao ti si pogriješio. Samo se nemoj okretati, jebate, prema meni. Ali ne treba face raditi. Ne treba pokazivati publici da si ti pogriješio. Ja sam htio tako to odsvirati. Zvuči ko kurac, pa tu treba zvučati ko kurac. To je namjerno. To je moja umjetnička sloboda. Nekad sam opušten po tom pitanju, nekad sam perfekcionist, mora sve biti na svom mjestu, mora sve ako pogriješimo neki ton ili nešto, ako nešto zeznem, jednostavno popoludim. Ne griješim. Grešaka ima, grešaka će uvijek biti. Ja sam jedan od onih u bendu koji ih radi najviše, ali zato sviram takav instrument da se to najmanje kuži.
jednostavno se go with the flow, znači ako pogriješio, nema veze, tup, idemo dalje, jednostavno nekako se prebrikamo. Imali smo nekakvih, znamo smo okrenuti pjesmu totalno, Andre je znao početi pijati u krivi beat pjesmu, ali to bi totalno izignorirali, samo bi nastavili, ne, to tako ide. Mislim da je bitno kako izaći iz greške i kako je zamutit. A većinu slučajeva ako idemo na nekakvu malu svirkicu i loši razglas, ni ne čujem pola benda na stage, tako da primijetim jedino ako sam ja fullova, to onako, šta vas briga. Imam jednu anegdotu, slonove sam, tad je to bila koliko toliko nova stvar i totalno sam zaboravio tekst i nešto sam izbrbljao, nešto sam, nemam pojma šta sam napravio i u glavi mi je stav bio, umjesto Isuse gleda zeznuo sam, sad ću se zakočit, gledaj, znaš, sad sam zeznuo i sad me, fakat me boli ova stvar i idemo dalje, idemo bolje i onda sam bio još opušteniji, jel kao, jebi ga, stvari se dešavaju, tako. Mislim, da pogriješio sam. Čija je to stvar? To je, mislim, šta oni znaju šta ja tu trebam svirati? Ne, oni pojma šta ja tu trebam svirati, jebe se mene. Mislim, trudim se ne pogriješiti, ali ako pogriješio sam. Najbitnije sad to, jučer sam napravio neku facu, fulao sam jedan dio koji je bio dosta bitan i okrenuo se prema Mirku i napravio kao i dođe Mirko, aj nemoj puvat, znaju svi, kako oni damo što, nemoj puvat, to znaju, ovo si pogriješio, nemoj sad što još puvat, radi facu, A kad ja fulan, to se baš čuje, jako, oni se mogu nekako prikriti. Kak se nosim s greškom? Nadaš se da neš zajebat toliko da pjesma stane. Možda je to neki novi dio pisme, pa kaže, kao, ako mi neko kaže fulas, ja kažem, ma ne, ja fula. To je autorska pisma, znači to ide tako, misliš, šta ti ima reći ja da sam fulato? Rad sa toncima. Tonac je jedna jako bitna karika i jedan čovjek koji ima u svojim rukama mogućnost da ti napravi, da ti nekakva mala svirkica od koje ne očekuješ ništa bude jedan od najboljih koncerata koji si odradio, a isto tako da ti jedan malo veći festival gdje očekuješ da će sve proći savršeno, kompletno u sere. Tako da je tonac jako bitan, naučili smo ih cijeniti. Niko da me čuje, prenošena sa koljena. Situacija je takva da je nama u najvećem interesu da odradimo najbolji nastup svaki put kad popnemo na binu. I sad tu uvijek dolazi do problema zato što sviraš na drugačijoj opremi, sviraš u prostoru za koji ne znaš kako funkcionira, imaš tonca za kojeg vrlo vjerojatno nikad nisi upoznao prije, imaš jako malo vremena da postigneš ono što hoćeš. I onda tu se lagano rješava frustracija i ta frustracija zbog utjecaja, možeš svirat, možeš staviti što bolji dojam, želiš što bolje odsvirat. Lagano nastane neka mržnja i neki negativni osjećaj u tom trenutku, ali realno ja osobno ne vidim tu neki probleme jer svima bi trebalo biti u interesu da taj koncert jako dobro prođe. Ima Ante i mandolinu i gitaru, onda kad promijeni to, on mu promijeni mu zvuk, kao ide nabrijati tu mandolinu da bolje zvuči i onda kad pređe na gitaru ne vrati nazad postavke i to je frustrirajuće, pogotovo ako ima neki solo ili nešto, on pizdi na jedan vrlo, ne bih rekao sladak, ali šarmantan način, kad on se nabrije, meni to smiješ. Nije da sam zlurad da se veselio njegovom zlu, već se zapravo smijem njegovim reakcijama i kako mu počne rukicama, to meni je to smiješno. In Music, naprimjer. In Music je bio fantastičan. Kad smo se popili gore bez tonske,
taj tonac je bio najbolji tonac ikad, jer je točno znao u kojim pjesmama je, valjda po intuiciji je dodavao mi neke efekte na glas. Nije bilo puno ljudi, bilo je kišno vrijeme. Gledam Antu, sam vidio da ovaj Jesse iz Eagles of Death Metal je tamo i ono kao... Zasjenjuje mi sve ostalo, baš su bili dragi dečki. Kova ih je zamolio da to ću poslušat, i fakat su poslušali cijeli naš set. I došli kasnije do nas, pohvalili nas, fotkali smo se, bilo baš prekrasno iskustvo. Ja bi jednu kao smrekao mi čašu vode. Kad je pjesma dobra? Pjesma mi je dobra kad vizualiziram sebe negdje ili nešto, nije bitno, mogu vizualizirati bilo što, bilo predmet, kuću, prostor nekakav, neke druge ljude. Kad ja vizualiziram, tada znam da mi je pjesma dobra, ili band ili whatever. Ali možda najbolja pjesma koja mene onako dosta onako baci u nekakav trans, a to se možda može vidjeti na koncertima i na snimkama koncerata, pjesma Plavi bar. No stvarno dvije dionice koje su mi jako drage, a to je Perkijev solo koji je apsolutno magičan i neizostavan. Zbog te stvari naročito, evo, da to tako kažem, našeg Kovu cijenim izuzetno ko basistu jer me oduševio sa svojim dijelom tu i sa svojim dionicom koji je stvarno pogodio po meni onako, da sam ja radio ne bi bolje napravio, sigurno, jer baš je pogodio ono što treba odsvirati tu i to tako dobro svira i to tako dobro sjelo. Plavi bar je tako drag jer je emocionalno nabijen i to pršti i kroz stihove i kroz pjevanje i kroz svaki instrument. Taj dio gdje svi eksplodiramo nema ničeg drugog, baš su samo su... Samo smo mi i ostali sudionici u prometu. To je pjesma koju sviram isključivo po doživljaju i koja izlazi iz mene, koju se ne trudim izbaciti, nego ona samo jednostavno izlazi iz mene. Čudan svijet mi je jako bitan, ja mislim da to je prva pjesma gdje sam počeo govoriti o sebi u prvom licu. Nekako sam sličan ribama. Što nije nužno da sam ja takav, ali da u nekim situacijama mi paše da neke stvari potisnem i zaboravim. I pogotovo taj tekst, da u ormaru držim slike kostura. Zapravo, kad pogledaš, jako brutalan tekst, ali ja mislim da sam ja tak malo brutalno iskren i da volim sve u glavu i transparentno. Često mažem prste u spomenama i smijem se kada ništa nije smiješno. Meni su pjesme Zrak i pjesma Mrak, što se rimuje, jej, i pjesma na kojoj sad trenutno radimo Morem, su mi pjesme di svaki put kad ih čujem i kad krenem svirat sam kao to, sviramo to, sviramo to. Maske, ne znam, zato jer mi je najdraža. I mislim da najbolju metaforu nosi od svih ovih ostalih. Kad se naježiš, kad osjetiš da ti neko more tog zvuka koji ti se sviđa, da te jednostavno preplavljuje, to je fantastičan osjećaj. Zašto po mraku oni dolaze? Zašto po mraku ja bojim se? Perkijev solo, Plavi bar. Znači od Pivane kad smo pobijedili za N-Music, to je šteta što se nije snimilo, jer to se, ne znam, to je deliri bio.
Koja mi je pjesma izazov za pjevanje? Svaka pjesma koja mi je jako draga mi stvara izazov za sviranje. Tipa Zrak, tipa Mrak, tipa Duboka, tipa Morem. To su sve pjesme koje mi je jako teško odsvirati. Kako kad? I što je užasno apsurdno jer ja sam ih napisao. Znači sam sam sebe uvalio u tu situaciju. Ali da, ima par pjesama di dan danas kad dođemo na svirku, kad dolazi taj dio i ja znam sad, ja moram sad to odsvirati, počnem se lagano onak iznojiti kao samo da prođe ovaj dio, samo da to uspijemo svirati, da ne napravim grešku. Nekad je to solaža na čudnom svijetu, nekad su to nekakve sitne dionice na slonovima, a imam jednu baš boljku, jedna onako užasno kontradiktorna stvar, a to je da mi je na bojama moja solaža jedna od najdražih solaža koju sam ikad napisao. Jako je melodična i obožavam ju, ali svaki drugi put je fulan. Doslovno znam zaboraviti kako se svira. Solaža koju sam ja napisao. I to me frustrira. Tjeraju te da budeš bolji i tjeraju te da svaki put daš još malo više sebe u to. I to je predivna stvar. Kad uspiješ napraviti nešto, zašto nisi siguran kako ćeš sada odsvirat i onda još moraš još potegnuti malo ekstra. Kao kad nogometaši igraju sa nekim klubom koji je bolji protiv njih i onda moraju potegnuti ekstra. Tako, glazba je češće bolja od mene, a ja moram potegnuti da je dostignem. U startu je to bio čudan svijet zato što je bilo 3-4 različita ritma, ali sad kako se radi non stop godinama se to sve isto ponavlja i sad je to sve valjda silo na svoje mjesto, ali sad ove sve stvari nove što radimo, nekad Perki sidne za bubanj prije pa me zajebe, jebi ga, pa ja to moram skidati, onda je to dramata tamo. Nijedna mi ne stvara izazov. Slonovi, zato što smo tu neke stvari mijenjali. Kad smo počeli snimati, nešto nije bilo odgovaralo, pa još uvijek mi se zna vratiti ono što sam prije svirao, pa to zna biti problematično. Ovisi o trenutku. Ponekad mi se zna dogoditi da ne mogu se sad sjetiti kak ide ovaj dio u ovoj pjesmi i onda automatski prsti nađu gdje treba ići. I tu nema nekih pravila. Zbilja. Duboka mi je onak Mayday, ako baš hoću otpjevati punim glasom mi je malo problem i Voda mi ima neke dijelove koji su mi visoki, koji sam u početku kad smo tek radili tu stvar sam pjevao to u falsetu, ali ipak to ne mreš na stage pjevati na falsetu, pa sam punim glasom i to ima dosta snimki, pogotovo akustičnih gdje sjedim, gdje jednostavno ne mogu otpjevati, mislim ne mogu, baš se trebam skoncentrirati. Maske, znači ne toliko svirački koliko je užasno naporno za ruku, jer odnosno za ovaj tu dio, znači to je pred kraj pjesme zna biti nemoguće, toliko me boli to tu da je, i pogotovo kad neko, kad Mandar kaže ajmo prvu pjesmu, Maske da se zagrijavam. Kako je to zagrijavanje, molim te, kako je zagrijavanje da ja umremo ja i Ante. A problem u tome što ima stvarno jako čudan hvat i onda ima hammer on, pull off stvari koje se dosta često ponavljaju i stvarno je jako naporno, ali izazovno je isključivo za ruku. Putovanja su zanimljiva. To je prilika za druženje i
prilika za opuštanje, da se prebacimo iz tog. Što dalje odeš iz Zagreba, lakše ti se maknuti od svojih problema i skoncentrirati na svirku. I to je onako, ima hrpu pozitivnih učinaka. A s druge strane, logistička noćna mora, zato što nas je 7 u bendu sa hrpom opreme i evo trenutno je nas sad, 3 u autu sa opremom, još je 2 u drugom autu sa opremom i 3 još već dolje na lokaciji. I to je ono, sjest, dogovoriti se kako će ko doći tamo, ko će ponijeti šta i kako ćemo se vratiti nazad, zna postati ovako malo naporno i frustrirajuće, ali nekako nađemo rješenje. Pučini smo, brojimo kapi. Se voziš 6-7 sati na svirku, pa staneš, pa pričaš, pa se zajebavaš, ono zbilja ludičke stvari nam padaju na pamet i to je uglavnom jako pozitivna stvar. Stanemo na push pauze ili stanemo na tak neke, onda smo nabrijani. Taj feeling kad se dugo voziš i onda si nekak već polulud, nekak jedan čekaš da se protegneš, da ono protrčiš malo, pa dobro, baš protrčiš ne, ali volim tako. Zapravo putovanja su mi jedno draži dio našeg sviranja. Uvijek spada pozitivno, uvijek spada da se dobro zabavimo, da smislimo neke nove stvari, ideje za pjesme, ideje za spotove. U zadnje vrijeme se događa da sa svakog takvog putovanja se vratimo sa nekom određenom poštapalicom koju koristimo svih 7 u idućih mjesec dana, to je do sljedećeg road tripa. Baš na neki način nas to poveže još i više, jer to su ti rijetki trenuci kad se stignemo podružiti, gdje smo osuđeni provoditi vrijeme jedno uz drugo, htjeli ne htjeli. Dole voda gore zrak, ti kutkam, dole voda gore zrak. Dole voda gore zrak, ti kutkam. Prigovaraju što ne vozim, ali onda malo nosim više opreme i to je to. Putovanje na koncert je cool. Dođeš, budeš u autu s ljudima, možeš se posvađati s njima, stigneš se pomiriti s njima, stigneš napraviti kaj god hoćeš s njima. Stigneš djecu im napraviti ako želiš, ali jebi ga, znaš te ljude, znaš im sve životne navike u tih 2 tjedna, nemaš kud, znaš kom se najviše piša, znaš kom se bljuje kad se vozi malo prebrzo, znaš ko neće reći da je prdno u kombiju, znaš te neke stvari. Ko u vezi? Kad shvatiš da ti cura kak se mora ići kakat. Mislim, lijepo je to, podijelili ste nešto, ali određeni dio misterije se izgubio. Volio bi da jednog dana imamo minibus sa svojim vozačem, nikakav luksuz, a možda to već je luksuz za naše pojmove, ali minibus i vozač. I onda lijepo oprema dolje, mi smo gore i nas 7 na jednom mjestu, jer mi je žao što ne možemo nikad biti tokom road tripa zajedno u autu, jer to je iskustvo za sebe, a ne možemo se zgurati nigdje, nikako. To bi volio da jednog dana doživim. Sretan ti rođendan! Kome? Sretan ti rođendan! Kome? Sretan ti rođendan! Ajmo svi, recite kome! Ja ne znam kog zove. Da možemo mi bi sigurno nekako taj kombi uvijek i rentali i sve, ali opet kad dogovoriš svirku za cijenu kombi, onda se ne isplati. Ovdje tu ti je gospodin Ivan Perković. Jednostavno, kad je ekipa spaljena, kakvi dečki iz benda svi na svoj način jesu, to ne može biti loše. Nekad bi poželio da taj put traje još i duže, zato što je naš vrhunac se desi možda na kraju putovanja gdje stvarno ekipa popizdi, počne pričati neke pizdarije i totalno sve ode dosta bit će prosto, ode sve u kurac, totalno koja si nas pustio s lanca nekog, kad gledate u američkim filmama gdje ekipa plješće i pjeva neke pjesme, to sve zvuči i izgleda možda debilno, ali prirodno ti je da jednostavno se počneš s njima šalit, zezat, zajebavati, opustiš se potpuno, kažeš što na umu, to na drumu i jednostavno mislim da je to pun pogodak za bendove putovati skupa, biti zapravo skupa i definitivno je to za mene bilo jedno jako lijepo iskustvo, volio bi da to što češće radimo. Nadam se da ćemo imati dovoljno love za
svoj bus pa da se možemo vozariti. Pa znaš, dodamo i na roštilj negdje bez veze, sami sebi da sviramo, to bi bilo isto lijepo, čisto da smo skupa, evo, to meni super. Politika benda je da uvijek se ponašamo zapravo odgovorno i ozbiljno. Trudimo se i dobra je stvar da, pusti me, dobra je stvar da ćemo nastaviti sa tim da se trudimo i uvijek dajemo 110%. Zadnji put na koncertu smo dali 120, ali to je rijetko. Ta vožnja u kombiju i kad smo svi skupa, to mi je jedan od dražih dijelova svirki i cijeli taj put, zajebancija, druženje, to je to u biti. Svirki ima i svirki će biti, to prođe, sat, 2 sata, ali ovo prije i poslije šta je, to se pamti. I Mandra je počeo jest energetsku pločicu zvanu Isus. Ustajem iz mrtvih kaj ju pojede. Jer Isus je najbolji. Jedine nuspojava kaj mi krvari dlanovi. Otkako se volim sa Isusom, bolje mi je nego kad sam se volio sam sa sobom. Kad si pusti Isusa u sebe i sve ostalo klizi lakše nutra, jel tako? Isus je vazelin moje duše. Ivana, gdje si, šta je? Tola prvi put s nama. Je, evo, prvi put. Najebala je. Odmah dajem otkaz. Ante, Izvan fokusa sam. nazdravi Ante za mene. Pa to je nekako sve krenulo na brzinu, zove me Zlopa, ajde uleti u bend, ajmo raditi, ajmo ovo, ajmo ono, na brzinu koncert i onda puno se tu nekako ljudi skupilo iz različitih i njegovih, i Mandrinih, i Antinih, i Perkijevih, mojih svih. I počeli su nas nekako pratiti stvarno iz koncerta u koncert i to se sve nekako širilo na sve više i više ljudi. Što je nama bilo naravno drago i to, i sad nam je baš drago da ljudi nas i znaju i naše pisme i sve što radimo, poštuju naš rad, tako da nadam se da će s vremenom biti više ljudi, ali mislim, ne sad zašto mi nešto stvaramo, nego da dođu pit na koncert i da se družimo. Nismo mi sad popularni, ne znam koliko u svojoj državi, a kamoli u regiji i šire, ali uvijek se nađe neko ko ti priđe poslije koncerta. Nek ima potrebu stisnuti ruku i to je jako zanimljivo iskustvo. Pa često dobijemo nešto u inbox od nekih fanova. Mislim, moram priznat, najčešće su to neki totalni nekakvi čudni komentari i upiti i svašta nešto. Imali smo svašta smo dobivali u inbox. U prvom redu riječi hvale, podrške. Mislim da je to jako lijepo. Kad nešto dugo radiš, svak će to reći, to već zvuči ko kliše, da ti neko suporta tvoj rad. I koliko god smatrao da ne može utjecati na tebe, ali može utjecati na tebe. Sva neka pozitivna ta riječ, od koga god da došla, jednostavno je bude ti naravno drago. Ne možeš ni sakriti to svoje oduševljenje. Moja sestra najstarija koja što je velika podrška i često nam peče neke kolače. Desilo se u jednom navratu tamo negdje oko Božića, smo tu imali neku probu, nešto smo radili, donijeli kolače i tu smo se baš smo se nakrcali, to je super, tak kad te neko prati tak. Eto, sestra, hvala ti na svemu. Božo plače! Božo plače! Saša šapuće! Naši najveći fanovi po meni su možda naši zapravo prijatelji koji nas prate u stopu na koncert, preslušavaju naše snimke, šeraju naše videe po društvenim mrežama i tako dalje, preporučuju nas ekipi i naravno možda i najveći fanovi su zapravo naši kolege, drugi muzičari koji imaju svoje bendove ili imaju solo karijere. Mislim da u ovom nekakvom, ja bi se usudio reći, i underground svijetu neke glazbe u Hrvatskoj u kojoj smo mi prisutni, jer ne bih rekao da smo mainstream. Mislim da je to onako jedan lijep community ljudi koji se međusobno suporte, tako da svi smo mi sebi, međusobno smo svi fanovi. Unutra je taj presjek nekih naših nekak najdražih stvari i tu su kasnije još uletile neke nove, ali smo rekli da nećemo sve staviti.
na prvi album nek ljudi još malo pričekaju, istrpe se, kaže se strpljiv spašen. Ja mislim da ja još nisam totalno doživio kaj to znači na mail. Mislim da ću osjetit šta je to kad ću držati ploču našu u rukama. Jer to je Antin Can koji smo rekli zašto ne bi. Život je zapravo, imaš svoje ciljeve i snove i mislim da je cilj života ispunjavati te ciljeve i snove. Danas nastupamo u novoj ploči. Predstavljamo našu novu ploču. Hvala što snimaš i sad se trudim da mi rukopis dobro izgleda. Čovjek rekao nije kreativno mnogi drugi prvi, ali mislim kad malo bolje pogledaš mislim da je totalno genijalan naziv. Imali smo neke ideje da se zove Zarez ili nešto bilo spave, ali mislim da je najbolje taj mnogi drugi prvi i da je to je to. Vani je, kupite ga, super je. Pogotovo u autu slušaš kad putuješ, baš je nice. Što se tiče samog snimanja, nekako se to nešto sve razvuklo, nismo se nešto našli baš sa našim producentom bivšim. Nije bilo kemije nekakve jednostavno, koji u svim nekakvim odnosima, ako nema, ova glazba je dosta emotivna stvar i ako nema tu neke kemije, onda nije dobro, pa smo ga u pola priče smo promijenili producenta i na kraju smo ga izgurali s njim do kraja i mi smo zadovoljni albumom. Mislim, kad kažem mi, možda bi trebao govoriti u svoje ime. Ja sam zadovoljan albumom, generalno. A ne znam, predugo je nekako trajalo i onda smo otišli kod Lea Anđelkovića, kojeg ljudi svi zovu Leo Baltazar. A to si sam kriv. Kod njega je, znači ja ne znam šta bi rekao, nikad se nisam tako susreo s tim pristupom radu. Tamo sam od njega naučio sve što znam danas. Šta znam, Leo, ako gledaš To je prvi album i to se možda i vidi, što se tiče kvalitete snimke je u redu, ali kažem, mi smo možda mogli poraditi na nekim stvarima da bi to zvučalo još bolje. Jer danas kada uspoređujemo, kad pričamo tako ostala je to mala nekakva doza nezadovoljstva iz razloga što stvari kad sviramo, izvodimo live, one su puno ekspresivnije. Imam osjećaj da smo jako puno izgubili na snimci te neke energije. Nešto što je stvarno što zapravo se događa samo u trenutku kad smo možda na stage-u ili ne znam, ili kad smo na probi pa kad se stvarno unesemo u to. Malo je snimanje i generalno uvijek je sterilno dosta, ili muzičari bi trebali možda malo više poraditi na toj ekspresiji da to bude što bliže tom nekom live ili bi producent možda trebao promijeniti nekakve stvari, utjecati na band da se neke stvari možda drugačije odrade ili drugačije odsviraju. Album je primio dosta dobre recenzije. Imamo i primili smo i par kritika, što je isto jako dobro. U trenutku snimanja drugog albuma da ćemo sigurno biti iskusniji i definitivno ćemo razmisliti o nekim stvarima kojima nismo imali pojma dok smo snimali zapravo taj prvi album. Generalno kažem, opet zadovoljan sam, ali iskustvo je najbolji učitelj. Što se mene pita, dođemo na snimanje, to je znači opuštena atmosfera, iako zna Anita nama malo i prigovarač da smo preopušteni. Ali smirimo se mi na vrijeme tako da to bude sve okej. Kad sam prije gledao spotove od drugih bendova poznatih i fantazirao kako ćemo mi jednog dana imati spot i kako ćemo izgledati, uvijek sam to doživljavao kao svaki spot za sebe,
svaka jedna priča, svaki put uzmeš drugu ekipu, svaki put to neko drugi nešto tako napravi, ovisno o cijeloj toj situaciji, ali mi smo imali sreću da nam se to tako poveže da snimanje spotova postane jednako bitno kao i snimanje glazbe, jer jedna osoba, praktički član benda, razmišlja o tome kako ćemo vizualno pretočiti tu našu glazbu na male ekrane. Žao mi je jedino što su mene obaveze spriječile da se ja malo češće pojavim u kadru, a to je možda i dobra stvar. Jednom kad se pojavim, na primjer ko sad, nećete me se riješiti. Nemojte se sramiti biti hippie. Što se tiče našeg vizuala, naših spotova i naše vidljivosti, tu sam jako zadovoljan. Mislim da imamo od samog starta neku priču, neki vizualni identitet i sa spotovima smo isto čak došli do te razine da već mogu biti prepoznatljivi. Naši spotovi su zbiljan nešto posebno. Još koliko god da sam pristran, ali svako ko priđe i bilo kojem našem spotu i razmisli o nekim segmentima, znači od slonova koji bi čovjek rekao gleda neki tam tip, puši u TV-u, nutra je snažna poruka. Čudan svijet također, izuzetno puno nekih homaža. Može! Kreni. Nešto je puklo. Izuzetno volim duboke i promišljene stvari, jer lako je danas neke napraviti bam kadrovi. Mislim da čak i voda isto ima stvarno snažne poruke i tu su suptilni neki znakovi, čovjek treba to promatrati. Ja znam da danas ljudi nemaju vremena, da je sve brzo, ajmo fast food, fast entertainment, ljudi nemaju vremena sjest i dat si truda prokužiti neke situacije, ali naši spotovi su stvarno, i mislim da samo su sve još bolji i bolji i još imam par spotova koje veselim se jako njihovom nastanku i to je isto prilike za druženje, što je nemamo ih često i to je baš sad na mraku je bilo tako super, ta mamurno druženje, trčanje po šumi i bili smo poljevani tim sirupom koje je Mladen složio. Je bilo baš jedno prekrasno iskustvo i da bar tako, što se mene tiče svaki drugi vikend da smo skupa negdje da snimamo nešto. Meni je naporno, ali je isto lijepo. To su mi rekli kad dobiješ djecu. Vrlo je naporno, ali lijepo. Generalno dojam, onaj poslije dojam. Kad se to sve snimi, smontira, kad ti to sve vidiš. To je pobjeda. To je jedna mini pobjeda. Pa komentiranje, najčešće gledamo spotove skupa kao band, onda kao imamo mini premijeru svoju. Pa je to najčešće valjanje od smijeha, komentiranje. Mislim, koji u svakoj normalnoj ekipi prcanje, šta ja znam, šta sve ne. To je baš mini pobjeda. Još pogotovo kad imaš dobre snimatelje, dobre kamermane, kreativne ljude oko sebe. Se treba fotka i hashtag je hashtag kad se preračunaš. Stvorili su nove, a imamo ne.
osoba koja mora prenijeti nekakav tekst i osoba koja mora napisati tekst, da to je poprilično nezahvalan posao. Svako ima svoj komentar na nekakav tekst, svako ima svoju neku genijalnu ideju, joj zašto taj tvoj tekst ne valja, a nekome koga je napisao strašno mu je to stalo do toga. A tekst je nešto što kasnije publici ostane u uhu. Nešto što kako za nama ostane u uhu i nešto na što oko čeg se sve ostalo gradi. Naravno, može prvo postaviti glazba pa tek onda tekst, ali 50-50 je to je strašno bitna stvar. Bez teksta u ovakvoj vrsti glazbe, koja nije instrumental, nema tu rada, nema ničeg. Vrlo smo ozbiljni u svoje neozbiljnosti, sad kaj to znači? Koliko god da smo ozbiljni, ti naši tekstovi, unutra se provlači neka zajebancija. Ja jako volim kako Mandir piše, jer ima jako dobar način izražavanja određenih situacija na jedan čudno poetski način. Nije onaj klasični, nego baš uđe u određeni doživljaj i prikaže ga kroz svoje riječi potpuno drugačije. I to mi se jako sviđa. I mislim da uz Antinu izlopinu melodiju koju sviraju na gitarama, da to jako dobro zvuči kad se sve zajedno pokupljuju cijelinu. Od malena čitam puno i zapravo dosta inspiracije nalazim baš u knjigama. Kad sam nastavio Čudan svijet sam baš završavao Glembajeve, jer sam tu lektiru koju sam čitao kao klinac u školi koju sam morao, sam kasnije sa 22, 3, 4, 5 sam išao čitat, jer to su dve različite knjige. To je kad kao klinac čitaš nešto, uopće ne razumiješ dubinu nečeg šta je zapravo pisac htio reći, a kad čitaš to kao malo zreli, onda zapravo vidiš te dubine i otud je. I to me dosta ljudi pitalo, kaj to znači, znaš, nemoj mi dati da te piknem škarama. To je mali omaž Grofici Glembaj i Žaku Brelu. Tako da, šta me inspirira? Život. Skinimo maske i popričajmo. Sjednimo. Eto tako to nekako kod nas ide. Kad je sve super, najbolje na svijetu, kad stvari baš ne funkcioniraju kako treba, malo manje dobar. Znači super mi je to što smo svi stvarno kroz godine smo se sprijateljili i super smo ekipa postali i sviđa mi se što sviramo za sebe, znaš, nije sad, mi moramo to napraviti za nekog drugog, ne moramo, sviramo za sebe i to nam je najbitnije. A ako se nekom svidi što je se ispostavilo da se svidilo ljudima to što radimo, nam je samo plus. Pa to što smo prvenstveno dobri svi prijatelji, zato što je dobra atmosfera u bendu, što je rijetkost, jako rijetkost. Ima jako puno malih stvari koje su koje utječu na cijeli taj neki elan za bend, jel? Sve te neke male pobjede, mala nekakva zadovoljstva i dovode do toga da te to u biti cijelo vrijeme drži na životu, jel? Da uopće želiš to raditi iz nekog hobija, jer mislim, ovo je hobi, ali ljudi možda koji ne sviraju, tako ni ne znaju koliko je to težak hobi zapravo. Moraš biti involviran non stop da bi to sve skupa imalo smisla. Jesi ti bubnjar mnogi drugi? Odustajanja nema. Kako smatram da smo svi zajedno prestari i imamo previše iskustava negativnih sa drugim bendovima i sa drugim situacijama da bi dopustili da međusobno jedni drugima da odustanemo ili da to sve stane. Komplicirani smo i svako ide na svoju stranu s vremena na vrijeme. Najčešće smo neka kohezična cijelina, ali koji put smo butre s kurcima. Svak bi neka, svi su princezice i tako to i meni ovo ne fascinira, i onda se krenu raspravljati, tako reći ga, a za 5 minuta će biti sve u redu, ne? Taj dio isto zna malo spustiti, ali to je dio živog organizma koji zovemo bend, Mora biti prepucavanja, da nema toga glazba bi bila dosadna.
definitivno kreativni proces. Znaš, kad se pojavi neka nova stvar ili kad se ubaci neki novi dio, to je ono baš ono, to je neki ono možda ono boost, instant boost, ono adrenalin, da počneš ono kao više, ono hoćeš više, hoćeš bolje, hoćeš, znaš, ono čekaš sljedeću probu kako će to izgledat, pa razmišljaš o tome, pa ovo, pa ono, ko beba, ono, dođe mala beba, gle dijete novo, znaš, ono, i to je ono, to je možda onako smiješna usporedba, ali mislim da je ono, pjesma je tako ko nešto, ono, tvoje nešto što si ono napravio, pa ono, želiš njegovat. Ima dana gdje sjedimo tamo u pušioni tu ispred i jednostavno pričamo o majicama, o magnetima, pričamo o nekim novim projektima i ono, zapričamo se, zapravo ono se ne da svirati i to je okej, ništa ne smije forsat se. Meni su najdraže kad nemamo 1, 2, 3 tjedna probe i onda kad ono, nabrijani ulazimo unutra, baš pokidamo te pjesme. Jer smo zaželili se i ponekad fakat to je ono kad ja kažem da ti je lazanje najdraže jelo na svijetu, ako ih jedeš svaki dan ćeš jednog dana htjeti pojesti picu. Tako da treba ono uvijek tu i tam raditi na novim stvarima ili ako nam se ne da rađe se prebaciti iz pušione u neki birci, popit par piva i družit se, jer to je isto bitan segment benda, je to druženje, izazancija i tako to. Sia peccato il tuo nome, vengo in tuo regno. S čim smo, koju stvar smo mi započinjali s tim? Vidjeti klinca malog od 7-8 godina koji nam dolazi do stola prije kad smo svirali u Šibeniku, kao jel bi ja mogu dobiti autogram, jer kao njemu je čuvan svijet super i baš mu je jako lijepa pjesma. Ono. I to nije neko dijete od naših prijatelja pa on sluša, već on je čuo na radiju, pa nas je potražio na Facebooku, pa nas je našao na YouTubeu i on jako voli čuvan svijet i to je stvarno motivacija kad shvaćaš da možeš utjecati na glave novih generacija. Kad smo na probi i uđemo u jeben džem. I lijepo je svirati pred ljudima, lijepo je čuti pozitivne kritike, pohvale, vidi da nas ljudi slušaju i vole, ali ona najosnovnija emocija i trenutak koji me vodi od početka je taj trenutak kad se osjećam kao malo dijete kad nastane nova pjesma. Ne cijela, samo treba biti segment, naznaka nove pjesme. Kad kliknemo svi zajedno i neplanirano svako doprinese nečemu i odjednom osjetiš kao novi neki trenutak, onda smo svi kao mala djeca. To je to. To je ono što me baš gura dalje. Ono što mi stvarno band znači je druženje i kreativni rad sa divnim ljudima i koji ne moraju nužno biti divni, ali su kreativni i ne moraju nužno biti ni kreativni, ali su onda divni. I to je to, to je poseban familijarni odnos koji jednostavno kad ode ti fali, a kad je tu onda ga ni ne primijetiš da je tu, ali kad ode onda jednostavno je kao fali mi ono nešto. Eto, to je za mene mnogi drugi. Ljubav, strpljenje i zajebancija. Kreativa, sidro, emocija. Kreativnost, spontanost i nemir. Povezanost, muzika, iskustvo. Dobar čovjek, uredan muzičar i dobar zajebant. Prijateljstvo, ljubav, odricanje, poštivanje, nekakav kompromis. Što mi znači mnogi drugi? Pa ono, mnogo mi znači.
u cijelom ovom kolektivu svako donosi na stol nešto drugo. Imaš ono Roka koji konstantno samo valja fore i on ne mre biti ozbiljan. Imaš Mirko koji se ono, njemu je sve super, samo idemo, Kova filozofira. Kod njega niš nije jednostavno, uvijek je nešto. Ante uvijek u srž, znaš, on pogađa. A Martin je neko ljepilo koje zapravo uvijek pomiruje, jel da ga, znaš, 7 ljudi uvijek se to nekako se podijelimo nekim mišljenjima i Martin je uvijek taj koji je neki glas razuma u bendu, Perki, naš bendovski ljubimac, Micek, jedan mali, i ja onda sa svojim brijama dolazim na sve to i baš smo jedan, da vjerujem u neku sudbinu i da se sve nešto dešava s razlogom, bi rekao, to je to. Tu smo, svako nadopunjuje, donosi na stol gdje smo onda jedna cjelina. Jer mnogi prije bez Mirka i bez Brasa, ja uvijek imam feeling da tu neke malo fali. A sad ne da samo ne fali, već imamo i viška. Budi u bendu. Biti u bendu je jebeno. No bolje nego slikar. Ko želi biti slikar? Nemaš na turneju ići sa slikama. Ideš s bendom na turneju. Samo sad serem bez veze.